वाथोक ओइख्रब 2016 बेस की MPSC की एग्जाम मेन एग्जाम था मरी की मनुंगदा हननबा सुप्रीम कोर्ट ना खंगनख्रे मार्क सेमदोक सेमजिन तवी हाइदुना कुमजा 2016 द पांगथोकिबा मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन एग्जाम हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना कख्रब तुंगदा ngasi सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना कख्रब मेन एग्जाम अदु था मरी की मनुंगदा नौना पांगथोकनबा खंगनख्रे कोर्ट असिगी जस्टिस AM खनविनकर अमदे जस्टिस CT रवि कुमार न पीखिबा पुवारी ओइहौरगदबा जजमेंट अदुना हाई था मरी की मनुंगदा हल्लु हाइना याथंग पीरिबा मेन एग्जाम असिदा नौना कैंडिडेट अमता एप्लाई तौबा यारोय कुमजा 2016 दा MPSC ना पांगथोकिबा मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन अदुदा सरुक याखिबा माइक पाखरबसिंग अमदे माइ पाखौदबसिंग अदु खक्तमक सरुक याबा यागने ममांग थक्ता पांगथोकिबा वाथोक ओइख्रबा एग्जाम अदुदा माइ पाकदुना तोंगानबा पोस्टिंग द थबक तौख्रबसिंग अदु हंदक नौना पांगथोकदोरिबा एग्जाम असिदा करिगुंबा माइ पाकलकपा तारगदे मखोइना हाना थबक तौदुना लेरंबा पोस्टिंग अदुदा लेंगदना अदुमक लेहनगदबनी अमसुंग मखोइगी फंगफम थोकपा खुदिंगमक फंगनगदबने हिरम असिगा मरी लेनना थारकिबा स्पेशल लिप पिटिशन SLP अदुदे डिस्पोज तौरे अदुमोइनमक SLP असिदा लाखिबा वहंगसिंग अदुदे लैखिगनी हाइनसु डायरेक्शन अदुदा पल्ले पनबा याबदी कुमजा 2016 द पांगथोकिबा MPSC ना लौबा मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अदुगी फल लाउथोक्तुना माइ पाखरबसिंग MCS MPS अमदी अतई पोस्टिंग द थबक संगदुना तोंगानबा मफमसिंगदा पोस्टिंग पीदुना थबक तौनरुरबने मखोइ लेंगाकनसु मखल कयागी ट्रेनिंग पीदुना मरु ओइबा फम कया मरुम पाइदुना थबक तौरुरबने अदुबु एग्जामिनेशन अदुदा माइ पाखौद्रबा कैंडिडेट खरना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक की मखादा मखोइगी पाउखुमसे सिंग येंगनबा एप्लीकेशन थारखे हाइरिबा पाउखुमसे अदु MPSC ना मतम साना मरी लेनबा सिंगदा पिथोखिदे मदुना मरम ओइरगा कैंडिडेट खरना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा मखोइना पाउखुमसे सिंग येंगहनबियु हाइजरखे मखोइगी वाकत अदु तरे तरा थोकना खन्नरबा तुंगदा कोर्ट असिना अयाबा पीखे मदुगी मतुंगिना कैंडिडेट सिंग अदुदा मखोइगी पाउखुमसे सिंग अदु येंगबा फंगनखे पाउ असिना मखाताना हाई पाउखुमसे सिंग अदु येंगलुबदा मार्क सेमदोक सेमजिन तौबगी खुदम कया मरुम फंगबदगे काइना थंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा एग्जामिनेशन अदु क्वास तौबिनबा अमुक नौना वाकलखे वाकत अदुगी मतुंगिना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना एक्सपर्ट कमिटी अमा सेमदुना वहंगसे सिंग अदु नौना स्क्रूटिनी तहनखे एक्सपर्ट कमिटी ना कोर्ट असिदा मार्क सिंग अदु टेम्पर तौबगी खुदम सांगदम पुमनमक लोइनना रिपोर्ट अमा पिखलखे ममई थंगदा कोर्ट असिना कुमजा 2016 द पांगथोकिबा MPSC ना लौबा मणिपुर सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फल अदु कखे मधुमगना माइ पाकले हाइदुना लैंगा की थबक तौरुरबा एम्प्लॉई कया मरुम थबक्तगी लौथोखे मतमदुदगी हौना MPSC मथौ निंगथिना पांगथोकपा ngamlakidabane langthawal amasung kangpokpi AC gi mirepse amamam lौथोखरे AC 39 दा mirep chamaga humbudraga humdoina lambanaraga ne चटलिबा था असि की 19 दा पांगथोकदोरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल गे mirepse लौथोकपगी मतम लोइख्रे कांगपोकपी असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी अमसुंग langthawal असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दगी mirep amamam gi mirepse लौथोकनख्रबा तुंगदा पुन्ना सीट 39 दा mirep chamaga humbuद्रा humdoina lamba तौनरगने mirep से लौथोकपगी अरोइबा नुमित्ता langthawal AC दा इंडिपेंडेंट mirep ओइना mirep से पिसुनखिबा पुखरमबम सोमोरजित अमसुंग कांगपोकपी AC दा इंडिपेंडेंट mirep ओइना mirep से पिसुनखिबा थांगबिन लियन किपगेन गे mirep से लौथोखरे पुखरमबम सोमोरजित नमहाके mirep से लौथोकपगी चेरोल अदु रिटर्निंग ऑफिसर सिंधिया लाइपुमदा नुंगथिल पुंग अमगा मिनिट 10 लोम ताबा मतमदा पिसुनखे महागना mirep से लौथोखिबगा लोइनना langthawal असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा mirep मरी खक्तमक लंबा तौनरगने अमरोमदा अनि सुबा फेस की ओइना मार्च 5 दा बोट थादा नगदुरिबा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 19 असिगिदमक ngarang mirep से पिसिनबगी अरोइबा नुमित फाउबदा mirep मरफुद्रागा तरुकना mirep से पिसिन नख्रे लिलोंग AC दा mirep 5 ना mirep से पिसिन लखे थौबाल AC दा mirep मरी langthawal AC दा mirep 9 हाइरोक AC दा mirep मरी वांगजिंग तेंथा AC दा mirep 3 खांगाबोक दा mirep मरी वबगाई दा mirep 5 कक्सिंग AC दा mirep 3 हियांगलम AC दा mirep 5 सुगनु AC दा mirep 3 जिरीबाम AC दा mirep मरी चांदेल AC दा mirep मरी टेंगनोपल AC दा mirep 3 फुंगयार AC दा mirep 5 उखरुल AC दा mirep 3 चिंगाई AC दा mirep मरी ना mirep से पिसिलखरे
Karong AC da mirep manga, Mau AC da mirep ahum, Tadubi AC da mirep marina mirep se pisilakre, Tamenglong district ki oina tamay AC da mirep mari, Tamenglong AC da mirep mari amasung Nungba AC da mirep anina lambatong nagadawre. Ani suba tangka ki mikhala sida Congress lusingba okram ibobe gaikhangam na singba kaya marum yawre. Minister Rajen Tonganba Chahisingda BA pass Touramba Thengnare. Rajen abot Karabasu MLA gi phamdagi lauthorokane mirep sing. Education Minister su oiriba lamsang kendra gi MLA Sorokhaibam Rajen 1985, 1988 amasung 1992 da BA pass Touramba Thengnare. Mahak na mikhal mai paklabasu mahaki mathakta election petition ama High Court file tauragade Kendra gi miyam na Rajen da vote pirubagi kanaba lairaroi. Mahak vote Karabasu MLA gi phamdagi soidana lauthokhigani haina lamsang kendra gi mirep sing na phongdokre. Ngarang Manipur Press Club ta lamsang kendra da mirep oiriba sing INC gi mirep Manibabu Likmabam, JDU gi mirep Khundrakpam Kanba, Independent mirep Arambam, Karmajit amasung NPP gi mirep Pukrambam Sumatina. Punna pangthokiba pawgi mifam amada Manibabu Likmabam na haike taranithoi suba Assembly Mikhal gi scrutiny tha asigi mapan da pangthokhe. Scrutiny numit aduda lamsang kendra gi MLA su oiriba Education Minister Sorokhaibam Rajen gi nomination aduda mahaki khwaidagi wangba mahi gi thak ase 1988 ta YK College dagi BA pass tauke haina palle mahak na haike hiram asigi matangda mahak amasung atopa mirep singna aro da objection tauke masigi maramdi mahak na 1988 ta BA pass tauki haibasi yaningde 2007 da mahak na Mikhal Thengnakibagi nomination file taubada mahak 1985 ta BA pass tauki haina palle 2012 amasung 2017 da na mahak 1992 da BA pass tauki haire. Aduga handak 2022 gi nomination asida mahak 1988 ta BA pass tawi haire. Masida natana Rajen gi apokpagi maming ase affidavit amadana Sorokhaibam nila haina palli aduga handaki affidavit asidana apokpagi mingase Sorokhaibam yaimbi haina palle. Mahak ase adoption taukiba oirabasu madugi matik saba legal document amata yaude. Manibabu na makata na haike Sorokhaibam Rajen gi sahi ase 2007 gi nomination da sahi ni fugumdoi 2012 tana sahi yangkai gumdoi 2017 dana sahi yangkai ga nithoi amasung 2022 dana sahi yangkai ga taret haina palle. Amaromda 2007 da Rajen gi mathakta FIR case ama pasoi PS da lay masi mahak na mamangi Mikhal Singda lotu na thamlaga handaki nomination asi khakta da criminal case asi puthorok lay masigi document amasung evidence khudingmak lay. Minister amana oidaba tawduna Mikhal Thengnaraga miyam gi mihut adumak ohenduna lahellaga di miyam amasung kendra gi laibak thibane. Mahaki thawong asi kanagumba amata na yaning loy aroda thangat kiba objection adu arona competent amada FIR file tawgadavani adubu tawkhide. Maram aduna arogi mathaktasu case ama file tawgade. Karigumba Sorokhaibam Rajen na Mikhal mai pakhiba tarabade High Court ta election petition ama file tawgani amasung mahak soidana MLA gi phamdagi lokthokigane. Karigumba mathau tarabade Supreme Court ta phawba chatkane. Mamangda aranba information sing thagatpagi damakta MLA kaya ama MLA oikhidaba yaukhrbane. Mahak na Mikhal mai paklabasu MLA oibagi khudong saba sunglai leiraroi. Maram aduna lamsang kendra gi miyamna Rajen gumba oidaba tawba mi asida vote piba kanaroi. Mahak na makata na haike Rajen gi khwaidagi nauba BA gi certificate asi mangki haiduna certificate tanthoknaba pause singda yaurakpa thengnakhe. Adubu nomination asida mahak na hapliba certificate asi duplicate natraga original ni haibasu amata pande. Certificate asi MU na karam haina isu tawbano khangde. Adubu masi BJP gi makok thongbana pressure pinakpadagi pikhibani haibagi paw amasu phange. Ngasi media da wafam sing asi thamliba se lanai gi nungainadaba laibagi natte aranba thawong satharakpa si yaningdabagi damaktane. Makhoigumba misakna laingak lavade lamda masigi tunglabsat asi mamgane. Independent mirep Arambam Karmajitna haike mahaksu ahanbo oina Mikhal Thengnabane nomination file tawba matamda asoiba macha masu adumak yaunai. Adubu madu natana miyambu namthak tawduna lana nomination tawduna Minister Rajen na satharagliba thawong asi aphaba natte. Kendra asigi mirep singna punna wafam asi
ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯁ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ BA ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ JDUꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯕꯦꯚꯥꯔ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ NPPꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯁꯨꯃꯇꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯐꯨꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯣꯡꯖꯨ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯋꯥꯡꯃ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ BJPꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ 78 ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯟꯔꯥꯏꯖ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯅꯝꯐꯥꯂꯣꯡ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:40 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯜ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯁꯤꯔꯝꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯤꯡꯈꯥꯂꯤꯌꯥꯟ ꯆꯍꯤ 50 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯇꯣꯜꯈꯨꯝ ꯀꯧꯏ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯝꯀꯥ B ꯃꯣꯜꯍꯣꯏ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 9ꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯦꯠ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ DIG ꯔꯦꯟꯖ 3 ꯀꯥꯃꯩ ꯑꯉꯝ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ 2 ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯞꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯁꯤꯔꯝꯂꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ B ꯃꯣꯟꯍꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫